amama. Oh, apa que sai mata. Kay mo to te fa na ki pe du ni fine mo ko. Na fa ki ai ta. Ang ayaw hatanata. Oh, mafie. Sai mafita. Oh, mafie. Sai mafita. Oh, no fu amama. Oh, apa que sai mata. Kay mo to te fa na ki pe du ni fine mo ko. Apa ki ai ta. Ang ayaw hatanata. Oh, mafie. Sai mafita. Oh, mafie. Sai mafita. Ay, nasa wakutala. Hakagiri ko ang umamata. Panoy mga ko na hala ang pene katala. Kapoto ay kito na mamana. Bota, hinula ka fito. Punta ka mo'y fay-fayan. Punta ka mo'y fay-fayan. Ay, nasa wakutala. Hakagiri ko ang umamata. Panoy mga ko na hala ang pene katala. Kapoto ay kito na mamana. Bota, hinula ka fito. Punta ka mo'y fay-fayan. Punta ka mo'y fay-fayan. Ano naman nakakatuwang. O kasore mo pa pagkalata. O nailang tao ang aliliw sa pinihati ng ngata. O ano malata pangay kata. O kefu ay halatuan. Ako'y pili, ko'y matean. Ako'y pili, ko'y matean. O ano naman nakakatuwang. O kasore mo pa pagkalata. O nailang tao ang aliliw sa pinihati ng ngata. O ano malata pangay kata. O kefu ay halatuan. Ako'y pili, ko'y matean. Ako'y pili, ko'y matean. Kau fae, hau kita laki. Panoy ka fu, katoki man. Kine pagkahoko, kine talan. Oy palaho, bila kita pan. Ko'y pepine ako mahuanga. Ko'y pepine ako mahuanga. Kau fae, hau kita laki. Panoy ka fu, katoki man. Kine pagkahoko, kine talan. Oy palaho, bila kita pan. Ko'y pepine ako mahuanga. Ko'y pepine ako mahuanga. Malo da maue he fefini ko kore mo ge fata pu kia ho ek ka ma hata klot pe fo ki ha ta fonua pe ke tonga ko to pe ko ngatu ke ta proklama ko ia e fefini ai proklama ta kanga e ta fohe ai ku o atu pe miheni pe mo to ke ta bria mi waskela tu pe mi tonga kuma i he studio ke whakahoko te tau proklama ko ia ko e tā kanga e tau whohe. Ko e hoko atu pe whakai ni ngahi proklama ko ia ko ma o si o atu ko ia pe mi he kuahili ka i hene pehe ko whataonge pe ko ngole rei atu e tau proklama ko ni he whewhini ki a teki motolu ki hatapa pe maamani ke whanongo ke tau proklama pa ke toki share atu pe proklama ko ni ke tau inasi whakataha i ha tala noa e whakahoko pe mo e kantiteiti ko ia ki wawa taha no to ke tā bea mi waskela tu. Ko whiwhia whoke tai tai lerei koe i he whewhin, ki tā polokalama he wikeni e breami, whataonga pēr ku lerei pēr ha mea kotoa pēr pa mi hena, whewhi hake ngā we pa mi tongana, i he taimi koe ni, kua tu utai e COVID-19 ki tongana. Ma lo puto solo pe ko kore ke whatape mo e hawe whanua ke pe ke Hawaii, pe ke hamta pūre ha tawe whanua mo hanta klot, pa kore ke whanga pe tala whatape ko tō whaki i he paenga ni solo ka tamo ke whahauka te proklama ko ni pe o ko whi whakawhai loa ke pe ai motuani mo kandidate whakaurua ki mai wahenga whiri wau taha no pe mi wawau pe a ku whakawha pe tu ai e ai wawau ni au ni pe ko proklama ko ni whahauka pe meri matua
pe kai ngatai ka la ale rei ahon pe aku kamata fu ke lockdown ni tongani solo ahon ai ko lockdown ni ko ava uni ko imagino pe fu ko tapuni ai kai te fa fi flowa ko ka mo ka puna a va uni pe mo tonga tap ka ngahi me manga mahini e va uni ko ile pe o kai ke pe ke fu ilong ha o ke yo pe tamai ke ako pe ke ta pe ka kai fa na ngawe na ko imagino ka mau tu va uni lockdown ni ko kai te fa flowa ki tonga tap ko ta e va ka puna pe va ta ka fa me ko to me lolo a lai va lu e a ko ni so pe aku o fi ai ta to fi ma ta ke on i ngalo pe ko klama ko ni ko ngai ko fa William ko nga ko hoko mai ko ni lockdown ko ni ku ke au kai ke I lotonga I tonga tapu ku ke o si hawa to begi wa una to ta ofe e fe folau aki au ku ke I hena I dai nim ka ne ngoia ko le mo ke ta kamata aki pe ai me ko ni ku lotonga hoko he dai nim I tongana ko lo pe ku ke o si le pe ko te klea e preanga I he dai nim o ku o kia e case ko taha ko mau I he COVID-19 e folau atu me New Zealand me Christchurch pene ongo pe ko ha tu kunga ku ia to taha ko ni I he ngahi tala noa ko o ku whahoko he pureanga pe he nei o ku mau pe he o ku vai pe ki COVID-19 pe he mai ni I hia I he mitia sosiale o ku os negative ka ku ke ilo le pe fo ke ko ia o ku hange e tau wheturi e tau ngai ahoni mo I mitia sosiale ha tau turi ha fuseti pakapuna ne o mako e ne puna o lere ka ku tau whenga fo ke tau aluatu ke tau whanonga whakataha he ngahi mea kotoa pe ka peneo pe te tau lava o whanonga whakataha mo mitia koe ni pe ikai ka tau whenga pe ke tau wofi holo ai I hele tu koe ako o ku hanga ho wakai ki he tūkunga koe ni kui ai ko atu e COVID-19 ki tongana a hanga ho wakai ki he teu koe a tongana ki he whehanga hangai koe mo COVID-19 e solo koe whalolo mape fogia ne mahino mai ko wa ki tongani pe a heka ke talo toto ta ofi ai social media pe mo media fra sociale he ko ha pe pure angai ni fra matala pe a ha mo ngai ka ta ngongo na muy o fora ta ngai fra matala ma me po ngai mo mo pure anga ka ke le de pe fogia ai media fra sociale pe mo ngai ngongo ya ta amene ki na ta fa no ki ai ka kia te au mo tu ia ku e solo ke nga ko pure anga mo ma fatu ki ka venga ko ni oil o COVID tai va pe ku tu ta itongan pe o ku vai ai tu ta ko na ma ki to ta ko no sivi o ma o pe kai ka ku malo vai ka ku a o me ki tongan pe ko vai longa e solo ke tau to e mate te wang ka kai fo mo pe i longa ia na ku tonga tapu e a flight solo ako ahon na imagino mai ko nongon na ko ni ko o tu uta ko e COVID tongani na ku lera ki ke ko tu po ma ku fo pe ma lera fa va mai pe fa no le dio ke ave ho ko e o mali e solo fa ma ki vai ola a flight pe matapa ko ni ki mua ai matapa ko no ku ki fa la fo ke matapa ko ni ki mua ko na ko he vai mata I vai ola o me hu fa ngata to ha to ngo fu time peta ai o ko mo feturi ki he hu o ke he pe mo ngahi mo no to fenga ko e pure anga ke u ai hu ka fa ilonga ai na to nga ka kai ke na mo I kai ngata ai ko no fa le mai no pe I rifia o se tai mi ko ai fa loea pe mo lau mo fa uhinga o mai no ni ko hoko agora va me va e fai que ta fa o ngo na wa o fa ma ko tu ma te ko na pure anga e solo e to ki imagino e anga fa ka ka mo tuan e lava ko ni ko lockdown e a ko ne fitu tu ni ko he pure anga ke fa lockdown pe na ia fo e ka tama e ko pe ko na to na he line mo na e fa no clontini mo na to ko ha e ola no sivi ki na to ga e ola tu ma ia e a fitu pe to ki imagino le vai tu ma te ko pure anga Moni pe facility ko fai ko lockdown ni dai ni ne malava e o keita ke to lahi ko kakai o ko tonga klontin I he tai ni pe ka ba no o si foi a o no ko ni e fitu ko ni ko mahino mai ko to hu ma ki tu e tesi ai tu ma te telefono agora moni na solo ko si e miti mai pe e fare ma ki me po tonga mo ui ka be ke pure anga
he kai ke nau malama ke nau hanga o matauhi hakakai toko lahi o puke mau na te mahaki ko me mau inga fuki a hen solo ai fie mau ko ke hu malu e kakai he ko tau mo pena ma he ka tau mo ma mani na malanga e pure anga mo putunga mo ko imagino ka e motuani e malama pe ke uhala ke to fakatonton mai ata e wanga ko usio mo muy e tu ni ko e WHO mo putunga mo ui pe mo pure anga o fie mau ke hu ko to taha ko to ke tau malama mateu ke matatari pe hoko le vai lasia ko ni ko konga ho tau sino mo tau sistemi o hoko atu ke kaha o ko me tau pena e fai e ngai ma fa au ko na hoko ki mua ko flu ko polio ko ha fu na hu pe no foi pe o tau tari e tau immune ki ai pe hoko ya ko konga tau sino ai ko ngai ko tau mo ko le fe ma ke hu ka to ko kai fo no o ko po e ke tu pe au solo ku i position ki mua e po ke hu malui mo fuka amuan ke tau tari he ka kai fonua ke tau hu malu mo fuka apa balai ke ngai tui ke ka ko tu ngai wa ma te tu e fonua ko va uni e solo ko tau fonua fo fuka ori ko vale pe ase tui mask ia hen ai ko fanki mask pe ha ni hia te ga kita he u pe te alo fana wa ai ko wange ko ke fuka ori pe fokia ka ko te ha ko ki ne ya fu a honi wa ngai tu ke as mai hange ko te algo ke to ki panke fe ma ke so te ki kati na te o si hu kita o ke fe ma ke tu e mask pe wange mo te IT ai ko asia i ne ya fu ta ni e fanki i panke mo ngai office fa puleanga ka ko tu nga o ya solo a honi ai mateu ko fonua ke ko vitai va mo ne tu tai tongani ka ko va uni o ke no mo lo pe me ko to ai va uni pa o ke futala i longa ke tu ke ngai pe tala no ko e kakai fa ko ko me ngai ke lo ni ko na fa he miti fa social so goi mo ni apito ka ko ku kai fo ke ngalo hotau kakai ai me ko ena hoko i misele i hotau fono ka nga apito ko ha mo kakai na lahi ai kakai na simore na mo ui ko nga be na kai ke na ma o fa nga mari ko ni ke fa hu ko ni ma ko ni pa ku tau whatawangi ko ngā ko futoko wangi au tahani mai ko na alo atu e malava pe ke asi hake ha mahaki ai hani ihi i he ngahi aho ko ni ku kolontini ai na tolu pe ka pau te mafola ki he community ko e vave au pita ke fu lo ai le mi ko ka pu i ngahi feitu lahi ai tongana i o ka pau e lava ke mafola e mahaki ko ni ka pau ke ya hani na ma o ke ka fola o atu minu silani ko ngai fehu ia ko pena to ton ke ala te pakapuna pe ikai pe ko hamena ala tu ai ko to mui foge ko osihena ai ka nga ia ka tai ni mito tonu ke nga u pe he ka kai ai fakau ka urei pe mo me ke malu ai ka nga ko me pena o fa taha ko na te hanga pe minister mo o hake he conference ku kawe avava unaia i he toko lahi ai whakawhia maria ka kai ko osi huhu uluaki, mo ka kai ko osi huhu hono ua. Ko tu ko ta whakea vrea me o ku whakawhia maria me ta whaaki kona a wawauna i he tau teu koni ki he taimi kona ko tu uta tua e COVID ki he nā, Io e solo. Koe whainga talango fua fugia a wawauni. Uluaki pea e solo o ku keisi si fuke politikia i wawauni. Koe. Aki tātokanga pe whakakai ke o ki utao. O fai to ni ngoe o ki farehanga la langa pea ku kei koe nganga koe no fo mo fitahi aki he ku kei malohi fo pea koe uhinga koe una talango fua koe ki ngai tu ni koe pure anga pea mo ngai fai no o mai ko ku nga koe atakai koe e na no fotokanga ki ngai me fa politikare o ta no pea ba unda tokanga ki nga o fai pea mo wa to la koe ben isi una no fo mo ngai me fa politikare ngai me fa o to uhinga mo ha fo pe solo na ta na ki ka ko tu me ala hi pe ko se ka ko no taha ke to na ia wa na to ya ta talango fu pa to ai ta fika ta u ke la na fa ko to lolo ne mo fa ka ta ngai fo no ni ko sto pe ka ko tu ko lo to i va u ne ke hanga pu ke ai fa nga tu nga ko ma utani am ta to fito ke ta fa nga ta pe hen Koia. Ko ngā taha nei, pe he, nei por kalama nei whahau ko atu ki o he, hou atu ki pongpongi ahoni nei,
ko ngani na lava ke pick up pe me murini na wakai atu ke time ko fa hoko ai conference ko ia ai pare mia me ka take fonua time ko na fa ha ke kakai o ku ko ni ko wa atu ai COVID-19 ki tongana na pe leva me murini leva he ahoni aku fra o vale ka na dole na usio ki he kau minista me kau taki na kata pe na dole he tarifi he ui mo na hange koko na whakakata pe na tori he aloa te vailasi. Ko tai pu whakahai murini fo ke tai pu whai vailasi te sat ke kau taki na mata whamato ato mai mo hange more ha na mea hano whakaukau i beanga whewhe hono off. Ka i tonga na i hano whakahai ko he konferenisi ono whakahai mai ko he polokalama he pongpongini, pongpongi aho niku. O ku usiat na to ku mata whewhia pe. Ai ku ai tu ia o si mau maari e kau take whanua na fia pina tolu mo kata mai ke kakai o ko whakahai ko na mateu a kai ofa pe e viria mi pehe pe me ko hoko he pure anga ko mateu e pure anga i ho wakai ki ai me ko te tunga mateu fogia ko smalanga i pe fogia he pure anga o fai e mateu mo ngau ke mateu os mahino pe ke kakai ko te na wala mahino i ke taulava ke tau mateu presente te au ka ko tu kanga ko ska foto nga ko na ho englista e na tarife u hinga konferensi ma ko lau mari pe fu ko fonua tonga ni ko otumotu nga ofa pe tau mata mari mo tari kakai kai malo ka pa na ko wa ha mahaki ki ha ko kolona ki ha englista ma to ki tonu mai ska foto nga e anga a tarife u ka na tu la pe fu ka atonga ni ka ko tu eto lava pe eto mahui nga pe fo ke anga fa foto nga ke le tala e fikau mo nga message ke kakai ka fa mato ato pe kai ke vai fo time ni ta lava da to tala fo nga fa kata e fo nga fa mato ato i ha fa nga e fikau fa mato ato i ha fa nga fo nga ri fa kata ke sura ni ka ko tu fu mahui nga pe solo mo po ni ko ya anga fa foto nga ko ono ave fikau ke kakai fo no e ku ke fo no fa o nga yo na ya ai ngai fikau ko to atu so ke tu fo ko ni to pe wi ke tolu pa fai tau fili pero wi ke ua mo hai lau ai ko loka fo ka atonga tapu i ahon i he weekend te na o ke te fa campaign na to luia he ngai fonua ata pe to nga ko ya tonga na ko wa una ko lava peo bo ata ko tapu pe ngai wa pe ngai ni ai ko tapu ngai si ko no foto ko la au tau whatama pe e kai ke ne wesi ai e tau polokalama fili ko ngai ne ku fehu i mau pe he ahoni he ngai polokalama ko whaha ko ahoni i hono tala ko ia mo ngai information ko ke no whakahoko ko i ke tau ki awat ko ia COVID-19 hanga loka ko na tonga tapu i ho wakai tau ataina ki ai o kwa hana tula whakapolitikare ai pe o ku piwa pe e tu unia whakatatau ki he whatu tāmaki ko ne o COVID-19. O kui kai ke tui e solo kui ai hana tula whakapolitikare ngai whikau kono mai me pureana. Ko au ko tuunga ko he whiri wharearea ko ni o tu tawa taina. Ko kai ke kau ke pureana pe te kau ke tawhaaki. Pe ko kino kaua he kau whakaanga lalahi ki he pureana. I he nau whakahoko ngā au e kuwhai. Kau kai ko unga e whakaanga a pia solo koe ko fihi a pureanga ko fatongi ton pe ke fai ta tau pe mo tol bona mo matea ki mai media ko tau fatongi ai ia whaka sivire i kai ngatai ko tau fatongi ai ke fonua i lau mario te mokalati tau tu o fihu ia ngai mea ko pe ko kawai i ono fihu ia e pureanga mo no whakaanga i nau fatongi i tapa ke ka ku i kai ke whakaanga ia solo atunga ko ai ahoni pe mo message ko o mai pureanga. Ko alga e fonua ke tunga o emergency be ka tunga whakatapu mo whakamato ato pe tunga whakatu tama. Ya ko tu e solo o mahuinga abito ke tau whaongo ki ai tau te whiwha time ko ne mahu whaoka. Ko mea koe ke pehe ke benefiti a hatafa aki whakapolitikare i he teu whiri koe ni i he tō mai kona e COVID tahi wangi tō ngani kia te au solo mato ki lau noa ke to o ia ko whai ngata whaaki ke keini whakapolitikare ai pe mau ai ha lelei whakapolitikare ata ka ko o tui ko whikau kono mai me pureanga ko tui teo e solo tai te vei ua
Koe mea te tonu pe ke whai pe kono whatongia pe o pureanga. Pe ta tawa pe koe tō mai maki koe ni ia whainga pureanga pe. Koe mea whika ula ki pe ia e solo ke tau toka ngai koe interest koe kakai. Toki ki mui mai tau ngai whakakau whapolitikare. Kai ke tō mai whuke mea ni he time campaign. Koe campaign ni whuke time ni o ku lau maari e ke. Pe tō e ngai ta whaake ni ke nau mea ngāwe a ke ni ko hawhainga si tepu. Ke whakakaka e nau interest whakafo i tui koe na aki nau tō. Au tau amanaki pe o koe ke pehe solo he tainimi i hene perengesi e ka veinga koe ni. Ka koe hange ko whehe ui, a moutoru kona he mala e ongo. Ku mo speak e moutoru e ngai lau maari e koe, ba ku mo sila moto sio. Pe ku sio pe mo awi he mi tie whasosiare, hono whai e ngahi tuku aki o pehe tokua, o whakapolitikare e ka veinga koe ni he haon. Kia te au, o kai ke usio ata e ka whaaki koe, ko usio ke interest e whonua ke malu e mui e kakai, pa ko tui koe maho inga taha he tainimi so. Koe, i ta whaaki whakalao e Briami, o te kua ho ilo lahi apita mo tau ke iai. O kua ha whainga uhinga, pe hangi koe ni ku loka tonga tapu he weekend. Ka oare pe ku te mao mahanga hei o laia o kualake ia o nima mo ono mo hongo fulu mo wanoa, pe te hoko atu e lockdown ia o te loangi. I he mea whakalao, ta whakalao i he whiri. O ku malawa ai whiri wharearea ke te toloi me aho ku o stikrea ki ai ke whai whiri a taha walu. Kua whainga uhinga tene lava toloi ai tau whiri wharearea. E sono koe tu whako e lao he tainimi. Koe foi processi koe ke whiri wharearea. O ta mai hanga tonu pe whako he lao. Kono whakaata, kono issue ai tohi ke tui. O mai he tui e writ of election pe koe tohi whangofua ke whakahau koe whiri. Ha uai ke osi e aho wa walu le sita kau candidate. Tuku angai foi mahi na ke nau campaign ni e. Ko tau lue a tatu he whakaosinga. Mai foi process koe e lao. Pe koe tutun pe e lao, pe koe ke tui e lao ta ofia he whiri. Tuku koe ka tau au ka futuunga. O koe ke toi malawa ke tau mapure ia. Mea koe whiri wharearea fuke la pea organize ko tau mani koe whiri. E haaki whakamatata toko te au whiri e tai meta. O kuo taha pe ke whangi puha o whai e kono tiki ngai ngoa he whiri. Pe ke te amba usua tuko i he tainimi, o koe ke usua tau e ka whainga uhinga. E lava ke taofia e whiri. Ka kono taofia na e whiri, i he tūnga whakatu pake mo ha mea e kaunga kovi ke kakai, e malama pe ke taofia tūtuni me a whio pe koe. Pe koe kabineti tuko kau ma whai. Ka koe tūnga koe ahoni, o koe ke mea lotonga nere pe koe vite whakatapu ina lotonga nai whiri pe ngai whanua ia. I he Pasifiki na tau toksi tua ki ai. Ka ui kai ke utui i ai ha makatuunga, e taofia e whiri wharearea koe niso. Toi pe ui ke ia e ua. Kai koe ui ke kitua e whai e koe whiri. Pe koe tūnga koe nuku tau kamata te lockdown ni ke i taimi koe aho e whitu koe ni ka tau sio pe koe haola. Ka koe ke utui e ia ha whainga makatuunga ai. Ke ne taofi whiri wharearea. Koe tūnga koe campaigni a wawa uni. O kumau ke i o holo pe whunga mau tōri he ngai kolo. Ke kono o ngā whakatapu i pe whuke e maha o tonga tapu ni pe a tonga wawa uni mo tonga tapu. Pea koe o tonga tapu, e kei koe taimine o teknolosia social media, e kei lere pe programa e kau kandidati. O hangon ta lere koe tainimi. Pea hange ko tonga tapu te nau kei ngawa e pere tio, te nau kei ngawa pe social media. Pea hange koe viponi e so. E lava e hakau taha hange koe viponi ke ni lere i ha campaign i tau pehe. E tahau ha toko tahau ha. Paka pao koe media o kulahi pehe hange koe Balfit Point 5. Koe le tio ai pureanga e free seti. O koe me koe wawa ulahi live stream koe hapai ve. Ai ngai kau taha media. E lava ka tope o whakahoko solo ai. Ai ngai campaign ia he kou ilo whakapapau e tai nimi. Pea kou tui tai toi vivewa o effective yange e campaign i kono whakalere e moutoru. I he au koe ki he i ngai polo kalama whai kawa mo i kalapu mo i hafua. He kua he kou ilo pea we solo i he feedback i koe mo i kakai. Nau tuk sintua mai me tonga tapu nau. Nau kune nai tu whai ki polo kalama me kau ngā whiri, kai ngā whiri wa taha ono. Pena live stream i pea he Balfit Point 5. I longa koe te whoki mai ki wawa oni. Ai whetaulang mo i kakai nau talamaina nau whanongo ai. O kehe ia mo te alo whai kawa i holonga.
ko holonga pete na wilo I ko eni o ne me kawa ka to pa ko te ko ka palo pare ma lockdown ni atonga tapu ke campaign to wi ke uai pe na kamata mai pe campaign ni mai na wa ko si pa si ha tu ya wi to tom ke to ya ta un ne pe ko ke hano fai nga mari ai ke te au tu ngata ni ko ke usata ka fai nga tafa aki so lama ke ta ofia ta ofia mo ne pita ko tau fa mu pe ia ke me te ngatolo mi ai he ko nga ku o si set up nga we ko to ape nga foto tu apre nga ko ke ta no ke ai o si lere ia he ko nga fa o se process ko ia mo ko mo to le ka quantity ko ai mo nga we ko fa hoko ke o ko mo o si palani ke ai pa ko tu ko fe ngatolo aki holo ne te we si nga me ni ka ke ko ta hoko mai fo ke ta ke polokalamana ta lahi fuka ngahi mena ta o si kawa mahi ta talanoa me he ako whai toko na tapu na ta o si takama talanoa ki he ngahi plan whakalakalaka ki wawak tahaun kau ai mo kau tole ke reka ta mai no kamata ake ahoni COVID-19 e ne au atu ki tongana ko temo kalati ko whaam kita ki yafe ki he temo kalati he ko ilo i ko tahaini haka veinga o ku matu aki mahu inga apito pia mahu inga pia mahino he taime ni pia tai mahino he taime ni ke ni pia unga o ku mahu inga ke fa talanoa ki ai ko unga ko ulu aki pe ia i taime ko ta whakau kau ai o kuai ai me ku o ko loto ke waki eke atu pa to ki fehu ia tu ko ke hanga o ti find mai te mokalati ka konga ni o ko loto ke ki fa ala mai o kuai kakai o kuna ui ko pure anga whakatui, whakakonistuto, porque whakakonistuto whakatui. Pete tāna ke tore mo te mokalati ai mui o pehe whakate mokalati. O ko whe ai mea totonu o gai lao he tau pure anga, o ku kau e te mokalati he hingoa o ku ui ake ho tau pure anga pe ikai. E solo ko te mokalati koe foi klasi lalahi e wha. Koia. Ai ko te mokalati tu tau mahino I pe e tau tolu ko rea whakarisi. Ai te mokalati ko ha me temos kratos ko ia whakarisi ai ko pure a kakai pe ko pure a tokola ai ko kakai te nau pure pe te nau fai tutun te ngai me hoko na wa takai ka ko te mokalati whakalkalasi ke kalasi fa ai ko to ko ngala ia neo pe solo o mahino pe ko te mokalati ko to ape e whakatatau pe ke tunga whakasosiare me whakapolitikare whakatuku whakaholo a whanua koe nau mawhai whakaekonomika ka koe I herea whakapritania te tau ngau pe herea whakapritania e solo mo takum pe tuka uinga whatonga ke koe kalasi ulake te mokalati koe direct democracy pe koe te mokalati whakangatonu ai kune talamai e mui pe ke lau mari te mokalati koe pure a kakai koe kalasi ono ua te mokalati koe representative democracy pe ko demokalati whakafofonga. Ai ua hona kau whakafofonga te nau hanga whakahoko hono whakafonga ina te demokalati. O guare mo constitutional democracy. Ai ko demokalati whakakonstitutone pe mo monetary democracy ko demokalati o pure I pe mui pe direct pe pure ia. Ko keisko atonga ni tau no te demokalati whakakonstitutone. Ai ko na ko tau pe a constitutional democracy pe ko demokalati whakonstitutone. Ko mea pe ko tala mai he konstitutone ko tau demokalati. Hangi ko tau liriu tala mai he konstitutone o ko pure anga whakatui whakademokalati atonga ko tui ko head of state ia. E ngai pure anga whakademokalati ke he. Ko head of state ia whahoko ko wana seniare. O hangi ko nusila ko whakafonga ko Britania ko Australia ko hano ko wana seniare. Ko whakafonga Queen of Britannia I nau demokalati ko tongani ko tui ko head of state talamai hanga tonte ko institutone pe ko uluia pe I ne wea mo ne whakatahatokoni ko wea mo ngahi mawhai tuku kia te ki nau tolu pe ko whare area ko whare pe tau talamai pe ko institutone pe whiri mahe kakai ko lau mari whakademokalati pure a kakai pe ai to o merewa me ai paremia o whiri he paremia ina komunista ko whaunga ko toa pe o fotu mahe whanua o whakademokalati whakakonstitutone. Ai ko tongani o malawa ke tau malu constitutional democracy pe ko demokalati whakonstitutone. Pa ko toi ai pe ai konga ai representative democracy pe ko demokalati whakafofonga o ku fio pe I loto. Ka ko poini hanko feu I solo ko tiwa feu I mahu inga ia o ku ke o mai he hoa ko ni.
he whaam ke mahino ke kakai whanua ni o mea i pehe tō lai. Ai fo e definition pe kono whakauhi ngai. O tau malu i he demokarati whakonistu utone. Pa koe kalasi lalahi koe whae demokarati, o i ai pe constitutional democracy e pe koe demokarati whakonistu utone. Ai une tutu ni hanga tonu mai whenga demokarati te tau whai tō ngani. Tui. Aia ko tau pehe ko ia ka pau te whakakaukau ato. Unga whaka kuai taime ko tau o ku whakawhaha i lewa ki tau tori e kakai. Pea ale ni ia nau pehe. Mau popo mato ke tui. Nau mate aki pena tau ko tonga ko pureanga whakatui atape. Koe ki aha whema ana toha me i konga demokarati ke whakapipiki mai ki ai. Tui whaka atape. Ale hae tahata mai o ku whema na tole ke demokarati, alu na tō pipi ke demokarati, pēr ni i hiau nau mix pē na tō, preanga whakatu i whakademokarati. Aia ko ne tū kei matala ako ia, e hala ia ke tau pehe, o kai kia ha natula demokarati tonga, aia o ku ke pehe ko o ku iai e demokarati he tau sistemi tonga na, Iyo, ko demokarati, aia ko kalasi ko demokarati, ko demokarati whakonistu tōne, o ku tau iai. Ka koe Maria solo e poini ko ni ai. Koe tau nofo koe i ha whaunga pure. Koe. E pe ha whaunga pure whakademokalati pe māman. O hange ha fo i laine palareli o whalo mai. Koe. La koe e hema, o koe e mata. Koe hema une whakafofonga i maia e kau reticles. Peko kakai una loto ke liliu mau pe mea ko tō. Koe. Mata ure kau conservative. Una loto ke liliu mamari pe nofo pe i e tuku whakaholo. Koe whaunga whakademokalati koe. Sai, ko hango poini koe nage o mai so. I tonga ni. E te tau nofo pe i he demokalati whakonistu utone. Ka kua e toko lahi kakai una nofo ke tawhaki matau conservative. Pe koe right. Ai koe nau nofo ka nau loto ke tau nofo pe ke tau whatunga motua o tau whakapa pe ke tui mo hoi. Ki he whaunga whakademokalati whakonistu utone ko ni tala mai. Koe. Te whakatata koe tawhaki he mā koe kakaia unau whingana tō ke teke. Ke whai mo tau liliu tato me tuku whakaholo. Whai mo tau ngā, ai o whafufonga i mai ta wha koe i tō ngani e pātoa e. Pe koe kulupu koe pātoa koe nau loto ke whaamu ke tō e mawhai me he tui. Whaamu ke tō me he oegi ka whai mo tau unu tō kua ki mea koe koe demokarati kakata. Sai. O koe ai pe sama me kakai nau nofo i loto. O koe ke nau tū ke he ma. O koe ke nau tū ke he matau pe koe right pe koe left. I whaunga whakoritukare. O unau nofe ke tau puke ke tō mai pe ngahi lelei o hema pe mo matau. O mai pe ngahi liliu hoa mo taimi, pe tau hipe ke tau tu whalo, mai ngahi lelei koe, o ku kei tonga i koe tonga. O marere ma pe au ia solo ki loto. Aia koe ke mito pe ko nau iko kau motorate. Ko kakai unau nofo i loto ke whakapalanisi. Aia ngā tawhaki, mahu inga liliu e solo ke alu ke ta au mo ta au e taimi. Pea mahu inga ai no puke ngai elementi lerei o tau ho e whaunga koe whanua. Ka koe e tatalanoa koe ni i he demokalati whakonistu utone. Koe whai whaunga koe whaka demokalati. Pena tau uru ki ai. Koe whetu kua ke penia i hema mo mata. O kui ai koe ngai tui whaka demokalati. Hange pe ko wheo iso. Koe. E vrea mi koe ne mahino e he tai nimi ka pau e mui lelei pe ka inga koe nunga whanongo ke tatalanoa. Aia o ku osi ai pe ele meniti whakademokalati na moko i ke aia tupo uluaki he taimi na e whai ai e tufunga whanua ko ni i he taimi koe taha walwhitu ni maa pa mo whai mai ai. Aia koe whehu i whokia taha o totonu o ku whai hano tala noa i koe haa ngahi mea o tau kei fia mau me demokalati. O ku haa ngahi mea o tau fia mau me demokalati ke whakahu ke he tau sistemi i he aho ni pe ko sve unga pe u me na ele menit fa demokalati ko kulotonga iai he taini. E solo o ko point ni mo onia o ke o mai na e o si ai pe lau mari e mga ele menit fa demokalati he tau ko institutone tal me tau taha walwhitu ni ma. Koi. Ko whare area mo whiri whare area whiri e kakai o nau me mi pa ke whare area ko foi whekau fa demokalati e ko ele menit fa demokalati e. Pea neo mo koe taimi koe na e toko si iange e kau whawhonga na e whiri mai kakai. Koe ngahi mea koe toa pēna e whakahoko hanko ngahi tūtune e kabineti na e whai pēa ke pūre koe e toko lahi. Ko no whiri e kau ngā aue ki he ngahi lakanga whakapure anga talu me tawalu whitunima. Na e whakahoko pēa e whonga whakatemokalati kono tuwaki pēa whiri.
Pea o ke ia mai pe ke a honi pe ki mo e wa fe hongo fulu na e ke ia pe ngai lau mare fa demokratia ko ya sai ko tau riri ko me I wa fe hongo fulu o ke a honi o ke hoko pe ai ngai kono o mai ngai me ko fa tu fa holo pe to whakalere ke to oange e mawhai o to lahi ange ki kakai ko fe u moi mai solo e pena o na fai riri ko na ke na ne hanga tamate ka to ha palo parema e to o hake ka na ke no fo pe e ke kakai ko ke na fie mari ke te na ke ta fie mari e pe kakai ko o na tu aki e fili mana ko e ke fai ko foki mai ke na tu la fai tangata solo ai kakai ko o ma fo tu e ngai la kanga agi na to lo be ma fai ka ko sistemia mo na fai ka ki riri o fa o fa pe ia te ia o wai to kala na pe ke tau tau ka ve ke tau to liriu ke tau to whakatemo kalatian ko feu ka solo ko feu ia ke te au o ka ke fusio a tau ia pe ko to uhinga nai ki he ha hange ko poina o haka nai ko fonua ko to pe ko ne liriu whakatemo kalati o whakatatau pe ke whaunga ko uia ina ta programa ki mua pe pe na o ate whakatata ki ha moa ko pe ko temo kalati matu o tu ata e pasifiko ha moa pe a fuoloa ene lere mai pe na e tu loa ko to talunga mo ki va nganga e na ko ta uni e na fili fare area ka ko ha mo o mai ha mo e na tu fa holo ke te fito mai na demokrati ko pa ke hoko ko mata pure pe ko e tau I fonua e ko matai ki mo pa te toki eligible pe te toki ai ko o toton ke fili fare area ai ko uhinga ko demokrati ha mo ai ke fa pa o hau e whakapoto whakatuku whaholo ke whakahu ki nau demokrati. Nau whakatata pe solo ta programa ki mua Amerika. Ko demokrati lahi tahe mamani o whakatatau mo tuunga whaka-ekonomika mo I whakapaanga. Neo ko demokrati lahi tahe lau toko lahi kakai ko initia. Ka ko Amerika ko whiri he kakai ho nau Palestini ko ne osia ko nau mawhai no whiri. Ko whiri ko e kapineti ko a Amerika. O fai pe e Palestini toko tahape ko ke te kau e kakai ai ai ata mai ki lau mare whakatikitato ai ka ko me ai feunga mo taau ko ya Amerika mo noivi e fe mare pe kakai ai o ko mana wasi he teke ko fai ke tauririu ke tau te whakatemo kalati ange ai ko ha e me e ma ume ai lolo tonga ai ko temo kalati tala mai whakanganto no pe he mala e kau matao tau e temo kalati mo mala o demokrati e te ia pe o kai ka demokrati I maman e hawa ko demokrati o kai ke absolute pe hawa pe ko nerea o ton pe tene puaki mai me o ton mo tau time ko to ka ko demokrati ko fa unha pure ia o wofita ki helelei o ka pau ke ha me ko lerei e fa unha pure pe ko fa unha fra politica ko demokrati o wofita ki ai ka ko demokrati e makatuunga pe I he whaunga hafonua tu whakaholo, whakasosiare te mo tuunga ko iai ai nau tuunga whaka-ekonomika solo. Koi. Oku hao ai lea me ai whehu I koe ni pe koe ha mea pehe ke whae hana whamatalai. Koe whehu I o mai he taha koe ni oku ne tala mai ke ki whehu e tange pe koe hae te mokalati kakato. E solo, o koe ke ha mea e koe te mokalati kakato. Sai. Koe tau pehe pe koe definition on te mokalati pe koe whakaohinga te mokalati. Koe pure e toko lahi pe koe pure e kakai. Ai nai whakahako e Amerika e whakarea koe e palaha me a Lincoln ne pehe. Koe pure anga o kakai ma ai kakai. Ka koe kakai whai tu ni. Ai a koe uhinga koe e te mokalati. Ka pau e absolute pe hao te mokalati koe kakai o kupure. Nai whai ai ahondo savea I solo ke pehe pe lava hoko a mea koe te mokalati kakato. Pena e state Amerika e ken soa na nauhanga ai county ai. Ke te si ange pe koe lava koe kakai o pure e ure whanga te mokalati a koe ia. Koe te mokalati electronic democracy koe te mokalati whaka uhila tokua. O pehe e tau I ai telefoni pe koe whainga mea whaka rea ki api ko toa pera nau whiri rewa api e tahafi. Ko unga ko fai tu uni ko ka me le rei mai ki county ko ki vahe ko ni ko pau ke rea mai to ko ta ko to ko me ko nai hoko solo nai mahino mai kai malama he ko tala noa ko ki foi ka venga ta ka rea mai to ko ta ka pau ko me na tun ke area e wike ta e fai area ko he mahina ono ai a mahino mai he kai lava
Pe pa ke tau filho tau kau fonga ke ne fonga e tau tol. Ai ko hoko ko demokrati aoni. Ai ko feka ko mai he save ko ne talamai o kai ke absolute demokrati. Pa he kai ke la vai o kai ke demokrati I mamani e hao. Koi. Mahina opito ai whamatala ke o mai paku maho inga opito ai whamatala vreami ke ngā ke mui ai kau whanongo ai he tau polkalama. Ko ngā ko konga maho inga taha ko pick up me o whamatala oku ko demokalati ko apau e whonga pure ke tau whia mao pure le taha e ofi holo ai pe ku aunga demokalati e ka ko pau pe ke whakatatau mo e mea tuk whaholo e whanua, mga whia mao wha sosiale e whanua. Ai whoke o ulahi whoke no tala noa I koe demokalati, veam ngā ku o mai rewa koe ngahi natula kowe demokalati, o koe ke hange koe na e hoko koe sitoa. O koe ke whia mao whukia, whepakia mo tau tuk whaholo mo e anga nofu whaapa e whanua, mga mea pehe, o koe ke tau whia mao e tau tolu, pia ku whehia rewa tokolahi e demokalati, o tala mai ke riaki wha au furi pe demokalati. Ka koe tu ana ko ia I he whakaukau koe ni me whakatala no ke o mai. He ke la vai he ko osi ai pe u elemeni demokalati ia ko osi he tau sistemi pe ia tau tolu pe fe unga elemeni ko ke tau ngā ue aki. E vreami E solo koe mea maari e ni mo ko whapaplahi pe hange koe tau opo nofo koe mo whakapaia I muri. E koe na nofo I nusila I he tau I whahe wate I he ako. Pa ko tau sia koe na tula koe kui ai koe whonua. Mo ngai lau mari ko demokalati pa tau pehe e taimi lahi. Ko demokalati ene o totono ke awi ki tonga ke whainga mari e o tau kakai. Ka aku ke whaunga whakatuku whakaholo, whaunga whaka ekonomika, whaka sosiare a nusila. Ko whanua ia o malo he ono ekonomika. He ku haku whakatahe demokalati ia mo e whainga sistemi o kui ko welfare system e sol. Ai ko whainga sistemi ko ia ko e whatongia pureanga e whakafoke pureanga ke ne hanga whakaivia ai kakai. E wahe a whanau ako, o ki nau tō ho ik whawhine ko, nau whanau I nau whanau, o wea toko ni ke e pure anga. Ko welfare system ia, ko taha ia ngahi kapakau koe demokalati. O ku whakaivia e nau, ai ngahi mea ko tō e tūnga e nofo ko e healthcare system, ko e nau tūnga ko e mo ui, o wea e nau social security, ko e malui, ko e ngahi paanga malui, mo e hafua e ngahi benefiti, o mai I he ata ko e demokalati. Kai foki peke poine taha solo he koe nau paanga nusila. Ko tunga whaka ekonomika e whonua. O kune lava he tunga whaka paanga ke mawhia e whaka amu ko e demokalati. Ko tongani. He kai ke lava ia e solo ki whaka hau ko e tongani. Neo e tau whaka amu ke pe, o tau loto kotoa ke tau wahe benefit. O tau loto kotoa ke hanga e pure anga o hike wahe a kau vai ke toko lahi ani. Wahe kau whainga tā ia, koe tau whanau, totono ke whaere I mepe unau wahe. Ka e mauna ia mei whē I he tuunga whaka ekonomika koe o e whonua. Koe mea whaingo kua e te lea mai a kita mo te whaka amu, mohono o mai, ka e whoki pēr he whakapaanga koe whonua. O kou hanga, o kou tui tai te veiveua solo, pe koe ke tui kua kantiteiti kongani mo māmani, te me tae whaka amu ke teke, ai mea e kaunga le reiki hono whonua mo e kakai uni whakofongai. Ka e whoki peke tau re pako. A whanua dependent na tongani, o ku classify a tongani o whao I category wha mamani lahi. Ko dependent, ko e whanua whawhalala. Ko e tau patseti, o makatuunga, ene whono whakato, ene whia mau, me ngai patset support, mo paanga o mai e ngai whanua muli. Mai e ngai hoa ngā ue, me ngai kautaha tokoni. E anga whawhewhere ma ke tau whakahako a demokalati ko ia, ai ngai ere meniti, me ngai kapakau a demokalati, ai ko tawanga mahene I muri. O ko kore whamore more pe e solo heni na taku ko pehe ko whaha ke lang ha awa e wahi mo tau kai ngā tonga ko I muri. Ka koe mea ko tau kei ko e tau tolu I muri, I Amerika, I Australia, I New Zealand. Ka koe whaka rea ko whahe aki pehe, ko mo lau ke demokalati me I tongani, ka mo watu ki New Zealand, mo Australia, mo Amerika, o benefiti he ngai tau e demokalati. Iyo, benefiti he ngai whonua o nau malava e ho nau I whakaonomika o whakapaanga e ngai whemau e demokalati. Koe tau ki demokalati koe tongani solo, whiunga o koutu whiunga pepe mo tuunga koe whonua, tuunga koe e tau I whakaekonomika, tuunga e nofo e kakai, tuunga koe e tau tuku whakaholo. He kulahe ngai mea whakasosiare e solo, ka poti tau hanga veuki I lau maari e whakademokalati
o uhinga ke hano teke demokrati ke kai e mole re vai ngai lau mare ma luta ngai no fo family ang e tau no fo e siasi mo kolo mo kakai pa go tui ta to ve wa solo hango feu ma o inga mo mari ke mai o ton ke puke pe tau ke demokrati o fa tau mo me wala malava e fonua no atakai e ahoniso Ko mo ne pito e bliam ke ai whakauka mo whatara nao ko ke whai o ku malawa he ngahi whanua ia i muri ai ngahi elemeni te lahe te mokalati o whatatau whoki honge ko ke whamatala ki ai ke hona wivi ke iwi ko kunau mao na wivi whapaanga mga iwi ke kunau whalere ke whanua peku haa pe ia e bliam he ko tui maha ko ki mea kulawa e tonga he tai nime whahoko he ki whapaanga ko ki wahe ko kau vai mana kola walu no he mahina ka ko fa ho mai ki murini ke ngahi matu ako murini ko ke na nga we hango no silan o kla pe ngai matu ai a va he wiki ko to pe to lai e wange au pe te walu no pe wa be wange ni mano ati tai ni fa fala la pe tu nga ko na kore aki ka ko wiki ia ka se kula na to lo va he me ta pe wo he wange au he wiki ko to ngana ko gi fa pa nga ko to lo pe walu no he mahina ko fu ke apito ia o iwi whakapaanga o ngi ka kwa ki whewhi henu ko mai ta ke wanga pe o holu ia to pe ke whai beha wakai ki ai kone tā mai e anga whewha whetau laki a te mokalati me tuunga whasosiare whanua e koe tuunga whasosiare whanua o kai ke whakate mokalati e solo ko tui ko kawe whehu o kai ke fu mahino ka au pe koe haho no ngai koe whaunga koe te mokalati fo koe mena tau tānaki mai i he tau whaunga whakapuri ki kaere. Koe tau whaunga whakasosiare koe a tau tōru koe whanua o os mahino pe hanga he tau no fo. O koe a tau whotutu, o koe ai tui, o koe ai hou eiki, o koe ai kakai. Whaunga whakasosiare koe tongani. Koe. O tau ke whaleare pe e tau te mokalati o whatatau mo tau whaunga. E kei taki pe pure anga koe ni ko o si ui, o si hoko ai taha kau me mi pa kakai fonua ka tu o wain o na tu tolu na hoko ko pare mi e fonua pa ko na tolu pa ko na ostaki fonua e ke tu pe tau fa unha fa sociale ko muri e sol o fa ampe imagino que feu i ko ni ko anga ko tau no foko i muri fa kala kalas o wa e kau tu mari white collar o kia mo kau nga fa pure anga pa alu hifo ai pe o wa o ke kakai e levolo kaurei pa mo le volo maulalo ang e society hoko New Zealand hoko Australia hoko America ko vahe whakasosiare anga nofo toi fu ilonga ngai Britania ngai fonua la lahi Europe nofo whakalasi ai klasi uluaki klasi ua klasi tol ko tau puna ko he whakapuna o ko business class o ko first class o ko ai economy pe ke kakai fono ko ngai vahe whakasosiare ko ia solo whakatutunga o ku hoko he feitu kotoa. Hange ko lang ko e folofola, o ku tahake he te unga feitu, tahake he te unga mahina, ta ku tahake ai ngai te unga ke tau o mai e te unga tatau, o nofo he tatau. Ko tau whakasosiare a tau tōi tonga ni e. Ai ko tui ko uhinga ma e whihui ko ea ke whakatutu nga tau tōi tonga ni. O ke lere pe tau te mokalati e. Ko nofo ko ai ngai fonua a wesite, ko whakatutu nga o tatau pe o koe ai le volo e ka ngai whapure anga ki ka white collar o koe ai blue collar e aluhifu ai ke le volo koe lalo mahino a pito e solo koe mea ko hoko koe ngai ahoni o ku tuku aki do kua tongani o pehe o ku hanga e ho tau whaunga whakasosiare o ne hanga o wesia e tuunga koe ai o wanga e tau tuunga whakasosiare o wesia e demokrati ika pa ko tu e solo ko ke fepake demokrati mo fa sociale o ha fonua hange pego ko fa matala ko ko nusila anga no fa kala kalasi o ko fe tu no fa nusila no fa ka tu mari o ko fe tu no fa ka low income ena o ko fe tu no fa middle class pe aku mahino au pito pe solo i anga ko tau e tu ko e fonua i hono to hoi me ko ki tongani ke tu ko aki to ko tongani o ku ke no fa unha sociale e foki pe ke poini ko na ulavi ke ki moa solo ko temo kalati o fa tatau pe e fonua ko toa ki no fa unha fa tuku fa hol fa unha fa sociale pe mo no fa unha fa econômica hango na fa matala ko ki ha moa
O mai pe ha moe e nau matai system ke fa'u aki e nau te mokalati. Pako mea u merino pe tu loa ko ha moa. Ko tau te mokalati ko tau te tongani. O tau le atu nea o fai longoa a moe hafu. Tau ke ma u pe e merino moe anga e tau no fo ke fra fo fa. Solo ko tari ke feu ko na ulah o pito ka fota tau ke taimi te to a pe ata fa la hiso. Koi. Me malo apito ko tu mahino apito e formatala ke o mai pe ko ki ngata ne hene mahino ko to ki fa la yang e formatala ke o mai te loloto ang ke on te kaba mai u area ko nga ne kaba te nga fe hu ni na to ton ke na o mai ka kai pe ko lava pia tali e pe nga fe hu ko ya ko nga he i he formatala ko ke o mai ko fe hu ia ko ni ko ko hanga ko o tuku mai ko tu maho ko foi fra osipenia e ta proklama e lava ke ta talano ai he te mokalati hiri pe te ta ki si o ange ke tu kunga kona ku ai va ta hano he na ku ha fainga me ai te loto ke te fi talano ke ka to ki ai hanga fe hu he te mokalati te o atu pe ta proklama ka hoko mai hanga fe hu ke he ai ko framatala ko ni ko fare area ko te mokalati ka kato he kotonga o Filipe ka no pelea to ko hiva o ki kai ke fare area te mokala ti kakato ia ko me a fia ma o ko Fili he kakai ko to ka me mi pa fare area ko tu mahalo ku hinga fe hui ka pau e Fili ko to he kakai e ka me mi pa ko to fare area ko kakai me ka no pele pe te mokala ti kakato leva ai fare area o tonga ko tu mahalo ko ke hinga e ka te ai fa ko ni e briam ka pau o hinga e solo e foki pe system ga pate tau mai poini go ha mo e matai system koia e foki pe e no fo pe tem kolati ha mo e na fa unha fratu fa holo ko ka no pere mon pe ka no pere e fo no fa lu fu to tol e na fili me to ko hiva sai ko fa to mia ka no pere e fo no ani ko me ake he e fa fo tunga e no pere mo ne fo unha tau hikakai koia o ke finangalo tu ia ki no pere ke alu o tau hi kakai ko. Ka no pere ko to ko fonua ko nau fatongia ko nau tau hi ho nau kakai. Pa ko ka to ko ngai fonua to ko lahi ngai kolo to ko lahi ngai tofia to ko lahi e fonua o tau hi ka no pere pa wiai mo ho nau kakai. Ko ta mo fa ko lo ko foka uta me a ko to ki he ho e ki pe ko no pere kolo ko ia. Pa ko ia o le fai tu ni e kolo mo ne consilio fa kolo pe aku malua e tau nofo. Ko to mai ko to ko hiva ko me to ko tolu. Ko to ko mai e to ko hiva me to ko tolu o nau tau hi pe nau nofo mo kakai. Ko tau to ka fa fonga fare area. Ko tau to ki hu o ke to ke tau black me atu ke tau hi kakai. I he fili fare area ko tau fonga e va henga. Pa ko tau atu ko ia ko tau nofo mo va henga ko ia. Ko ka no pere ko tau e nau tupu mo nau nofo mo nau tau hi ho nau kakai. Ko poi leva heni solo ia o palanisi pe a fata tau pe mo fa unha fonua. Ko tau liri ufa politikare. Na fai e report ga na fai consultation mo kakai na fai tala no mo kinauto. Na i kai loto kakai e fonua ge we e ka no pere. Pe na maka tu ngai ni ngai fare na mai ka matao tau i he anga foto tu ufa politikare. Ko moi ba feu ko ia. Ka pa e firi ka toa e ka no pere. E kakai ai ka no pere o hange ko fra amu ko e feu ko ni tene solo vai ai palo pare ma fra económica fonua e holo ke to ton e koloa tene ave ha fo i ma ki te pire ko toape ko tau temo kalati solo e tau kave e au pe mo uhinga na fai ai ko e liriu na makatu unha pe ke fakatatau mo fa unha ko ga fonua. Ko na kala ke pure fare area solo e ago na fai liriu na vi ai ton e ngai tipeiti na fka hoko na e te ki ai ke o hake ha fka kau ke fili he kakai ka no pere ko ka to ngai consultation mo ngai committee na takai tu ku motu na tala no mo kakai magatunga e fare e ka matao liriu fka politikare mo ka loya na tu fka to e veiu e fka ta mo kakai fonua ke ua e alasi e fa unha ko ni ke ten hanga mau lai ai tu nga vai fonua pe la ve ki la o kere ai o tui ko e to ko lai ka we la o kere ko ne to ki movete o so singa e tau iri na ia no uhinga solo pa uhinga ko na fka poto
ko uhinga ko loloto bana makatunga ngai report pe ko no whakamari ngai report ko ia na ni talamai ai whakakaukau ko e riri whakapolitikare utawe ahoni o ku feunga mo faunga ko e fonua o kai ke fo o ka e kusio abia e fainga feu ko ni hono o mai ka bue pe fo ngai motives mo ngai asenita o muy mai i fehu ko ni e time ko tope ka tau te fito ke teke ko ke mavai o ke whakapati ko e fonua pe i kai ngatai to hu mai time fili fare area ko no inga ke ne hanga wesia anga whakaukau e si kakai ko nau fili tawa tai na fonua ka ko tari pe ki ai ke feu ko ia e fo i bo mediti pe ko ni sol o hange pe ko gulau ke feu ka nai o lahi ai ngahi be ai ke fai tala noa ki ai kai ke lava e whakahau ko he tai pe ko ni sol Koia. Vile mi katak mo ka watu mo ki fehu ke he ni me te mukalati. Me natula ko ne te mukalati te tala noa ki ai. Ko e tota ko ni ne kore mai ki watu mo ne ki fehu I ko hanga ho wakai ki he pure ai lao I tonga I he lolo tongani. O ko ki hinga ni ke pure anga, pe ko pure anga ko ni, pe ko pure anga ko si, pe ko pure anga ha I November. O ko hanga ho wakai ki ai ki he pure ai lao I tonga. O ke pure ai lao I tonga pe ko hakakai I tonga he society o koe ki lava lao ia ala ke teki nau tolu pe o kwhawhia maari e ko hanga ho wakai whaluku fua ki ai. Solo ka tau whaamu ia ke pure lao I whonua. O ko ke I hoko pe hon ai mau lao ia I hono ngau e koe tuunga mo I mawhai ke ne tāpalasia e tuuni koe lao. O koe kotongani pe o hoko ai o ko hoko he whonua ko toa pe I mamani. Ko tui koe tau mu ai me whakaamu e toko taha mukau e motuani e ano teke ai whakaamu koe ke pure ai lao I he whonua. Pea ke tau lama ke tau wa usia ai pule lelei pe koe good governance. O ku maari e solo he nai au mea ki muini mai I he whonuani. Nai whakaaho wale nai ai e taha e kautakina ne pe ke tuku whakatafa aki e lao. Kai whai e tau ngahi whakalakalaka me ngai whakaukau kui ai. Pea o kua pe ke ngai aho ne ngai whakalakalaka o tuku tafa aki e lao ki tafa aki solo. Kau whi mau e wharearea koe ni hakakai. Hakakai te nau malava o mui pa ke I tūpe lao ia te ia whai ke hoko koe kāpasa ke tau tūri fua ki ai pea ke I pūre pe ia koe vai whakai tangata koe vai e kakai o nofo I ngai tūnga I he foi mo meniti I he taimi ko toko ka tahi mamani solo e hao ka koe anga koe tau whakaamu pa kou tui o kou whakaamu ke pūre lao pea e o malava hoko I tongani aho ni hango e whehui ai tuku whakatawha ke lao o hoko ia ka koe tau whakaamu mo hakakai, mo hakau whafonga wharearea, mo hakau taki, ke nau hanga tau kawei, ai pure e lao I whonua. Koe. E whafonga ko tui mahalo ku mahino o pito, ai e whangatala noa ke whaipa ko ilope ko te taimi ku me os. Ka ko whi ate whainga maari e ko niko ki loto ki wakai atonge ki taha ono, ko ilope ku o silahi pe whangi taimi ko e lawa whaiholo ki aahi mo campaigni mo whangatala noa ke tau ka inga. Kua mahino mai me wawata hano hangahi fia mau viviri ana te kei pe ke whakau ia ke ai tok fotua ke pe tai nini pe ku o whawhia maari e pe tuunga ko toa pe ke lava whatala no ke kainga ko wawata hano. Solo mahino pe wawata hano e nau teke pe nau te ftoi mga moe ngoe pe moe. Pe moe ngau e whakamea pe ke tau tai. Nau ke I whaamu ke wawata hano moe lerei nau whaamu ke teke whanau ako. Pe nau university ako ko e nau whanau. Ta wha ke infrastructure nau whaamu ke whotu e hala whakawakawa. Ko na ki waipua ki horewa pe mokolo ako e ako ngai nau ngai whaamu. Whaamu ke tanu ho nau ngai hala, whaamu e uhila. Ngai mama uhila ki ho nau ngai api ko public transport. Wai whaamu na to e lava ke peaha whai ngā whaunga e ala mai pure anga ke ne whai e hono toka ngai kina whi whanonga ako e kakai me ngai kolo ako ngai pasi. Kua fuko katoa ngai tānoa koe solo koe whakaamu, koe pai koe pau ke ula whakahau kono savea, whai ke feasibility study ke kono whai ngofua e taurea ke ngai mea ko toa solo ka kono whakahau. Pau ki wha tokanga makehe ki ai. Ai ko tunga koe tāno koe pe ngai whi mau whakatuitui, whakafoi me ngai kolo koe I he malu o pure anga, e nau whi mau ke toi whakalahi o nau kolo, e ngai konga api ke nofo e kakai, ngai halapure anga ko tanu fe mau ke fo he aluma totonu ka au te ne tāpalasia ho nau api ai ko tātou ngai fe mau ko solo fai talanoa ki I taimi ko toa pe solo o ko fe poko te whainga maari ko ni solo ke I hala tu atu ai
o kamata I apongpongi ai ku alu aku ia o kamata ko talanoa ma kai ko ngai kolo ai ko po kalama fi vai aki ko po kalama re ai ko to kamata ai aku fa apongpong ai kamata ki koloa ki hafu ha ki koloa ai kamata he taimi fitu pe hau kwatu ai ki haki o I aho valu ai aho tu apule lulu ia ta ko aho falai te reva e whakahau ko re vai aki ki mangia so ai ko kamata I talanoa fi vai aki pe mo kakai ngai kolo a ko sfai fitu o si alo a ngai at tokola o ko sfai fi vai aki manau to ngai ha ofanga ha ngai maunga keres pe mo ngai mamakava mo ha fo ngai fatahan ka ko tu ngai ku ia to pe aho solo e tahao no nai pe whakahau ko ai fili fare area ai o vave pe alo e taimi pe to ki putu ngai fangi polo kalama so pe fafe pe kakai ngai vai na fili vau tahano na fai ngamari pa na me ki fangi polo kalama fi vai aki ko na lava I fuata solo me kai nga fili vava tahao no ko nai tonga tapu e whakahau ko I aho tu apule lulu o ke kosi pena e whakamawhana ko polo kalama toko lahi au pito en sol pena e whakafofo ki toko tolu ngiau nei na nau la vanki ai pa koe kakai en mi tau vai na fili vau tahao no pena fai fi vai aki mo nau to pa whakamawhana I sol pa koe mea tatau e hoko atu I o tau vai na fili ni kai toi kai tātuku mai pe ki o tau kolo tupu anga ki hen ki matu ai ko tu ma pe ku ai e solo I to ko ngala lahi atu ai tu ma ku ai solo pe ku ai pe mo whakamalo lahi atu ki ati koe ai whainga mari kono o mai mo tu ani ki whakahau ko te ngai amanaki pe mo ngahi tau anga au ki mo pore ki whare area tonga pa ko fie lahi pe au e solo I whaunga ko ki whai ko e tapolo kalama o koe ki ta teu e tau ha whainga senita lai pato pe taimi ko ia koe lahi koe tau teu ha mea solo koe ke maa tau lau maari koe le hu whaka maasila koe mo whakafoki whaama koe whihui koe mea solo le rei ai koho tau loto pa ko fie whakamalo lahi atu ki koe I polo kalama ko ni ai o whalahi atu ke kai ngā whiri wawau tahano no kotoa pe ke kai ngā unau whakapaia I wawau tahano mi otumuri koe ai o whamake atu ke langa whanua rei mātu ai I muri kai pe ki he ngahi ke kai ngā kau takilotu ho ei ki ham tāpure ha tai whanua o ngahi kolo kotoa e wahe ngā whiri wau tahano ngai o whalahi atu ka tingu mautoro o whalahi atu ho ei kuma kai ngā unau mātā mai polo kalama ko ni mo e ope pe we o whalahi atu ka tingu mautoro solo koe mea pe te ulava o ate ahoni mo ku amana ki le rei pika tato e polo kalama hoko mai he taimi hoko mai malo pito liam pa malo atu he lava e polo kalama ahoni pa mo na pito ho talanoa ko polo kalama fuku hange ko ku ke mea he kai nga whanongo ku pe ke ha fa hinga ka ve nga ia o mai liam ke fa e ma polo kalama o ku ne tala mai peka te ko time pe live pe to ki ko hape me ala ke time ko ya pe to ki whihui pe ke fa talanoa ka neo ngoia ku o sila peka e ka nga ia liam o maheni o ilo ai fono mahu hua te ku ke fai nga ta fa aki pe ko inga te ke lava fa nga I fare area o hange ko talanoa ko ni ta fai o ku whihui no ia pe ka ia nga isi pe te na whihui ke lava pe ko o fa loloto tari ai pa fa malo la het ka ko he lava ta programa ta programa pe ta ta ka hau hoko ta programa pe ta te ki fenga ke lava fusi mai ta programa ai ko ka venga fuki na fetano te mokalati a honi ko ku fakau pe e ke frava ko ne programa ke ta talanoa ku si o kulahi hono talanoa I ko te mokalati he media sociale ka ne ngai hu ka hau te ta fenga ke ta lahi fa mama fa mai nga ka venga ke o a o mai pe ki he ki wa ta hano kai malo apito ka pa ku te ha mete ki fa o sia ki pa kai te ta mawa e ka to fi lock e wi ka hau ofa sol ofa ki ka fa no malo apito ia malo apito ofa to e briam ma tala monu ke campaign ku fai e kai nga malo apito ho mo lava mai ki he proklama ko e ahoni fa malo lahi atu he lava le rei ko e proklama ko e ko lava ke fa hoko pe mo to ke ta briam I waskela tu pe mi baba fe aki pe mo e tu nga ko ni ku lava fa hokke ta tala no ha ni fa malo bit mo fa ma fana ai ho mo ka mai pro kala ma pe ke ngai fe go mo o mai pe ku wakai fo pe ngai fe i ko ke lava follow what mo ngai fe i ka te hanga po tana ke ngai fe ko ia ka to ki
a o ki he proklama kone wika hau te uto ki lawa o whakahoko ngai whihu ko ia ke toke tā, ke lawa ke ni hanga o tari mai i he taimi koe te tau proklama mai i he wike ka hau. Ka kou whamalo lahi atu he lawa le tau proklama he ahoni, whatawanga pēna e ongo le te kating mō tolu, mō te mea mai pē i he wike ka hau, i he taimi ta tau pē ke whahoko atu ai e tau proklama, kai o atu hanki i whamalo koe ni ki nau tolu na nau tokoni mai, ke lawa o whahoko atu e tau proklama. A whamalo lahi atu whoki ki te ki mō tolu, e ngahi kautaha koe ni kuna ulawa o tokoni mai ke whahoko koe e tau proklama he ahoni, whamalo lahi atu i he ngahi tokoni ko toa pēku mōwhai, whataonga pē ke hoko atu ngahi tokoni koe ia, pe hange koe nā ku whahatu ane nai, i he aho tahawalo no de mā ku whotutu ai pe miheni, ke uhanga o laide atu ai tau whiriwhare area. Me he hiwa pongi o lere ai pe aho kakato, e kai ke te tamde e laiwi ko ia, ke lawa pe ke tau mui atu i he kahape mea koe e tuwange mai te tau kolos takai halo pe ki tonga, ki ngahi kautaha ngongo ai o update pe mi ai, pe te whenga i ke o mai ha kau pe nolo ke lawa ke nau whahatara noa he ngahi waha ako ia, mo tau sio i pe ke ola ko e tau whiri, i he aho tahawalo Novema. Ko e proklama ko ia, e whenga ke live et ko ia, pe a kutua ke te mōtolu ngahi kautaha, pe ka taha ko i tui, ke loto ke tokoni mai i proklama ko ia, e lawa ke tagirei koe pe miheni, i hao sponsor mai, a whi proklama aho kakato ko ia, ke lawa ke whaungu atu ngahi whiri, me tongatapu uruaki o au ki niua taha fitu, i he aho tuapure lulu, ko hono taha walu ko ia o Novema. Olita se te ofu, tolu tapu e sei ore puha, kahe kai ngalo, i he e kumanatu, e fofonga ola, asi e ne folau, e fonga atere, no foa kausi i fokiau, i California, si lolo a Hawaii walu, ka te utengihia u, ue no pe si o hingoa, whangako na hoki, ai honi o whai mata, alua koe ia, te ike alua, kahe kai ngalo, ihe e kuafa, kahe kai ngalo, ihe e kuafa, e apito vai lala, si ueri o makamaka, alua koe ia,